Ibare kuburya TV West Nyamurungi ninkutangira porogaramu yitu ey'Obuhingi N'oburiisa haza obwire obu turi omuhururu ey'Omuhingi N'oburiisa w'omutaano. Omuheereza ndi Ivan Tusiime. Erizooba twakureetera Eva Ampaire omuriisa w'ente z'amate kandi faamu ye nagyeta Bampaire Dairy Farm. Akatandika kuri sente emyaka 20 enyuma konka okumanya kuriisa gye ente ez'omutindo murungi akatandika omwaka gw'2018. Leka Eva atushoborere oku yatandikire faamu ye. Amazina ndi Eva Ampaire ndi omuriisa. Faamu egi tugyeta Bampaire Dairy Farm. Turi sente z'amate kandi nituhinga n'emisiri endiijo. Oburiisa obu nabumaramu emyaka 20 konka okumanya kuriisa gye kugira ngu ente zibe z'omurembe nzihemu ekinkwihamu hati katandika omwaka gw'2018 nibwo natandika kumanya kuriisa gye ente konka obundi nkaba ninziriisa mbwenu nkaba ninziriisa ntakumanya n'ekindi kukora habw'okuba nageragyeranisa emyaka egi kuruga 2018 na n'emyaka ey'enyuma hati kunkuza kureeba enyuma okwo nareeba na kuruga omwaka ogwo kuhisya hati ndeeba kiri kihango ahabw'okuba kuruga obwo kunamanyire kuziriisa zakanya zabonera zampa amate natunga entaasya ei nabe ntakatungaga konka ebyo byona nkabitunga naheza kuguma ninza omu mishomo y'abariisa abandi. Nagira ngu kuyatandikire kuriisa kurungi ente zatandika kumuha amate haza okutandika kuriisa gye akatandika kuzihingira ebinyansi. Reka turebe ebinyansi ebi oku birikumuhwera kuriisa kurungi ente ze. Hati kuza kumanya ngu kutandika kumanya ngu zirimu eky'omuhendo obundi zikaba nizeriisa ebinyansi by'obutosha omu faamu nangwa n'itaka rikaba ritarimu paddocks. Mbwenu zigyenda zirya nk'oku zakunda zigaruka nanye zikamamu amata agu nazishangamu. Konka kuruga obunaku obwo kunatungira okushomesibwa namanya ngu ente n'obu yakugyenda ekari omwishwa konka oyine okugaruka okagigaburira. Mbwenu natandika obwe kuhinga ebinyansi hati nguma supplementing eziri kukamwa zikiruga omwishwa twaba nituza kukama omu kasheshe nzihereza na n'omwihangwe nzihereza. Ekyo kyazireetera okuba nungi nanye nazireeba n'amaisho zaba nungi zampa amate kandi nangwa zakanya habw'okuba zikaguma nizirahuka kwema kuzaara konka buriya obundi nkaba ntegereza ente ngu eyeme ezaare ebura mbura kukyetegyereza konka kuruga nintandika kusupplementinga ate ente erikurahuka kuzaara kwe kumara amezi 2 eziire ahabw'okwiguta egaruka eyemu eyaturaho emara amezi 4 egaruka eyemu kandi ahabw'okwiguta ngaruka ngikama amate gatari kutuuba njikama kandi kuruga obwo nabwo natandika kukipinga records za faamu obundi nkanta kukipinga records mbwenu nkanta kumanya ente obu yayema n'obwo erazaare mbwenu kunakipinga records hati manya obu yazaara kandi manya obu yayema mbwenu ninsukama amate ahabw'okumanya obu yayema nsigayo amezi 2 kugaruka ente kuzaara mbwenu ninzikama munonga ekyabiire kitakabahoga kandi nizizaara buri mwaka habw'okuba actually nawareeba omu nte zangye encwamutwe nizikira ente ahabw'okuba ente negarukamu kuzaara omurundi gwa kandi ezindi zikiri aha kyanya konka ekyo nkakikora naheza kuzigaburira ngu zigute mbwenu natandika kuhinga ebinyansi kandi kugaruka kuzigaburira kukira okuza omwishwa zonka. Ebinyansi by'okuhinga nibyo bya ebyokusupplementing ebinyansi nkahinga
nyeneho aha farm nyeneho varieties mukaga improved pastures nkazitunga ndi kuhwerwa aba SNV bakampa seeds bampaho demo plots 6 plots konka kurugaho nanye nagumzamu nihaho nabyare bindi abo ko hati nyine ebinyasi bikika 3 acres kandi mu binyasi ebyo choya brakaria mbwena nizo mbebo mukaga konka kandi ahandi tuyine nebibingo by'emiringo ebiri tuyine na pia sugar 4 na kakamega 1 ohireho okuhinga ebinyansi muburize okwari okukora ahakureberera ente ze zamara kurwara okuzireberera ahaheresi yente ninkira kweyambisa nyo farm yanje nyine omushaho w'amatungo ekyaguma munonga nimweta nangwa nyo nakunkuza kugaburira mweta tugaburira hamwe haze cyo kinyamba tinkukira kufuna oburwire bwente munonga kiri cyangu kandi kiba kitari cyangu ahabwo kuwerwa omushahogwe anja tubundi ente kweragireti ugitere nanyo bumwe nzeragurira ugitere oxo ugite konka kwe kurwara tinkukira kukunda kuragurira amatungo aganje ninyeto omushaho anyamba aine ekitekateko cyo kutandika gukora yogurt cheese hamwe na ice cream haine kinakozire ahamata gunkama nangwa kicare gakaba mingi kurugobwe kinkugambira kwihaho mbire nintekateka kutandika gukora yogurt na ice cream na cheese icyo nicyo kibe kiri yo mutwe gwanjye konka pana umbenta kakitandikirege Eva mbwenushi ebyo buyonjo bwa farm no bikorota obuyonjo ni nkunda kugira ngo nkayente zikubane zirira na zikamerwa habe harahango obwe nimba ni nyavoiding omondo kandi ninkira nkobwire bwenjura ninkira kukunda kucyusya emyanya yo kukameramu kunkureba haba hecondo ahonye haho nangwa no kwigura amaremba hizo kubane zishohorera nizitahira ahubwo kuba hakugumaho hatweke condo cyangu eco nico kiri kukira kunanka farms munonga ukashanga ubundi hari harufa munonga konka kukubota kuzire ko mwanya gumwe munonga zikureta uburufa bwinji okurwanisa obukoko obu abantu bakubasa kutasya omufamu nakikora nko kwari kutushobora obutosha umuntu kwakwija yaba nanda kuzo mufamu nchira kukunda kumuhereze nkitezo wanje ahubwo kubazo nimba nzitreatingire nanga boots za farm tinkukira kukunda ngo umuntu aze umufamu nenkitezi ya leta kandi yaba ine motoka tubanza tugisprayinga atakatahira umugeti narinda ebyo buhangwa ariko byari imiti kwetorera famu ye kandi bumwe ahabukoryo obwari gukora obukumukora Omuriisa W'omutaano no kuhinga ebinyansi ebirukongera entamate kandi ombwire bw'omushana nakora silage hamwe na hay ninkira kukunda kurekamu ebibunda byente nangwa bintambira n'emiyaga mbone tinkukunda famu kujikiriyaringa mnonga mbwenu erime biti erime bibunda kandi ebyashangirwe biri munangwe ibintu bantabyiremo kunagira omishomo narebo kuba kugaburira ente nanye nataha haka narebo kunatandika kugaburira ahinatayire nkatayiro wa kanodike bugingo bikabirye ibintu bihango munonga nabire washotse tinkuza kubibasa konka najya ngwe nyebyo wa kano tinkuza kubibasa konka ine cyndabasa bukwa nkashanga aine trafs zombekere hatsinyo kunarigireyo na shara ebidomora nakora stand zo mu angoline hati ni impressingamu ente zanje zirya ekinkumanya ngo nkakora kuna aba SNV ko Bampaire binyasi bampa foundation seeds bampinjiraho plots mukaga
then nabireba byaba birungi nababuza nti mbweshi embibo nkagaruka ngihahi bangira ngo embibo noza kugiha Kenya nabatuma kubahirize bangira ngo embibo yari mate bagibona konka nkabwo kukundo kuhinga kandi ndiyo muhingi najya ngure kan trying ndebe bayitebebe byakuzire kuna kusiguraho nahinga handi bikakwata kuna kikozire byakwata abo kuba bakaba Bampaire 1 acre mbwene hati nyine 3 acres kandi ndi kukozesa splits ninkura aharbiriya mbyara kandi ecyo kinkorire ahabwo kuba sofa haina bunkuguze embibo na supplyingire district Sinkina Kisoro na Rukiga na Rubanda na Kabare kandi ababandize kutwara nabo nagiriyo narebere ku byakwasire echo kikanzo umutwe najya mukanchikore kandi kuna kikozire nareba cyakora omukorebi nakoresa machine eri kumuyambaho okuteme binyansi silage ninkira kukunda kugikora kwa gatano na he abo kuba ninyemba ninyetegurire cyanda ubundo misiri yanje ni babiri umubinji rero nsharura nkora he nkora silage umukora silage nyine chopping machine hazeji eri multipurpose ne choppingire byo kora silage kandi garuka ensere bicyori naba ninyenda blocken abo ko mukufeedinga obucyori bwaba buruho nazo nayo ninkira kugikoza okutunga mizi ga farm akagatimba kurga hansi negamuhweraho okora emirimo y'omuka hamwe n'emirimo ya farm kandi buri paddock eyine obwato bw'amizi amizi nago ngeine nyine sosi ahansoku haza originally tukaba tuyine izuba mbwenu ryo butosha nangwa tukatwine n'amato gebitaka mbwenu konka kunahereze kumanya okunshemere kurebera rente namiza go gakakanteganisa burisane kanshanga harime ngona kandi gacabagine ngona ugahereze ente zanga kuganywa mbwenu kandi no kweya omworonda bo kugeya gabura mbwenu umutima gwangira ngo yerizi baritabe hati oyombeka izibiri ya hansi nkombeka izibiri ya hansi nari protectinga nayombeka pump house hati nitupumpinga amizi gatkorora haka kandi gakora n'umufamu yona ahabwo kuba omukwenda kuri saje bakanshomesa ngo nabwo ente kweri kutambura munonga neza kuronda amizi obundi ibura kwereza amatagu yakubire no gihamu mbwenu nyo buri padoka yanje hariye ryato kandi amizi ntugasindikira aha sosi gehwinguriza itaka gazo mu paddocks zone abo ko mu paddocks zone harimo amato nagumizamu ayahorente azitom paddocks reka atushobore ahabwe ince nakorechi paddocks okuzirina ariho paddocks ibiri specifically nezente ziri kukamwa ahabwo kuba nazo nkabyaramu improved pastures mwene mirunde mingi ente ninkira kuzahura omiringo nkeshatu okuzita kumpa amatega ari kwingana niko ntari kuzigaburo kuri kwingana atezi kumpa amate mingi kuzikuruga aha okufeedinga omunju hati nzitwara omupadoke yazo eyindi kumanya ngo erimu ebinyasi ebirungi rero ezindi zo zigenda kandi okundo kuzahura ezindi kuba ntakenzire ngo zeme enyana kuba nimba ntari kwenda ngo zeme zikirinto nazo tinkukunda kuzirisa nezindi nazo nisito mupadoke yazo
Eve nuwari ukurra famu egi nayambaho abakozi hamwe n'omushiija we. Abaana nibamuhweraho omu bwire bw'ekihumuro. Emirimo egi nimbanye n'abakozi ab'obutosha abo turikutuura nabo ab'okubasofa ninkira kubanye n'abakozi bashatu konka okuruga kare obu naabire ntaine ebi nakozire nkanshanganye n'abakozi bingi konka hati nimbanye n'abakozi bashatu b'abasigazi bo tukora hamwe aha famu. Rero kandi aho ibyaremeera munonga tuyambwa mukama weka habw'okuba we takutuuramu. Abaana banje ni bato bakiriyo nibashoma habw'okuba omukuru ari aha university omwaka gwa kashatu. Omu kuguza amate nakoragana na union eya Dafco kandi ente abakuba nibazenda nibamushanga aha famu. Amate nyowe ninkira kukoragana na unions akanka amata ganje nigaza omu union ya Dafco kandi amatungo go ninguriza aha famu. Aka abantu nibaija barikwenda ente tinkukira kukunda kutwara omu katare ninguriza aha famu nobuza kuba enime zikuba zicuukire naseetura ninyeta abashuubuzi bazitwara kandi konka enyana zo tinkukira kukunda kuguza enyana ahubwo kugira ngu nguze enyana ninyihamu enjigi ezikuba zakura kandi enyana ezo ziri presi mbwenu tikyankushanga ninguza enyana. Ekiri kukira kumuteganisa ebiro ebi n'emihendo y'amate kuguma neeshuma. Obwa hati rita y'amate eri ahari shiringi 600 haza buri izooba nakama rita 120 obumwe nakama rita 150. Amate nigatutera hansi omu bitukuba nitukora byona nambwe nahi nkugambira tinkuhamya saire gyoba ndagikora omwaka ogu habw'okuba izooba amate rita eri aha shiringi 600 kandi kokuza kureeba ebyokuba otiire nk'omu sairegi n'ebindi byona mbwenu oreeba otaasa kwihamu kubaho ekiri kutuyamba eri izooba kugira ngu tukikirimu n'okugira ngu hati tukamanya kukama amate mingi nobwe sente ziri nkye konka kokuba okamire mingi obundi oreeba noijirwamu konka ebeeyi y'amate tekutufevaringa munonga konka nikira kuba nikama rita 150 120 150 konka nobuza kuhisa ahabw'okusupplementinga tinkaza ahansi ya rita 8 kandi hati obona k'obu n'obu nde nagira ngu ndi aha average ya 12 harimu ezi 15 kandi hati target yanjye niyo kugira ngu zone zindabe ninkama zibe nizikama rita 15 kandi ziraza hansi ya rita 10 ezo nitandika kuzihamu. Famu ye ngwegerezeho kwera abantu abamwetoriire ariko abantu emirimo hamwe no kuguza abantu amate marungi. Abantu abanyetoroire hati nk'izooba kubanye n'emirimo mingi nko kuwareba ebinyasi naho harimu omurimo noshanga nyinemu abakozi nka 5 buri izooba nyine entookye nazo niziba zirimu abakozi kandi n'abakuba nibenda amate nibija bagakira ntakatwira aha union rero ab'obusenta nibija bakiraho amate abakuba nibateeka hotels n'abakuba nibenda kuhereza amaka gaabo amate ningabahereza. Wabanoza aha famu ye eyine ekyapa ekirikwera abantu kumanya famu aho erikushangwa. Aha geti hariho ekyapa kiriho SNV demo plots kandi nawashomaho gye noshanga fama ari Eva Ampaire mbwenu uko kuba nozo wanje torukaba. Eve iwe nka mukama wa famu nokora mirimo ki? Incharge wa famu egi ninye habw'okuba ninye nkutuura ninye nkumanya buri kimwe kyona okukikuba nikigenda omu maisho. Ati kwimuka ninyimuka shayi 11 obu turikutandika kukama rero tuzaha kukama ahabw'okukunda kukipinga records
ni mpima each individual kandi eco ninye ndi kucekorra abo kuba kuruga kureta amate nimba ni mubuza nti aga wanuka meha no bakuba atakahwerize angira tenananka hati nyondi coding hati ntandikiraho tukamatuheza kuturukuruga kukama kweza itwe twino mugisha muhango amate tugataha muhande motoka ije gihaho abakozi batwara amate rero nanye hatobwe ndeba amato gona gaza hamizi rero tusetura nanye hati ngaruka haka narga kurugo muri eco nza kureba abariyo mu ntoke abariyo mu binyasi ishahazo kugaruka kukama konchesa no kukama shamukaga zibanizika nabo ngaruka ahafamu rero izo baribanirirenga rtyo omu mwaka gw'2019 akatunga ekizibu cy'engoha nyingi enteze nyingi zafa hati nagira ngo ekizibu eki akakitungira omubazi omwaka gw'2019 nkatunga engoha zinabe ntakarebaga haza zitente munonga kandi ente zabene zikamwa actually farming kayantama kayandema konka nahiza nagaruka nasinga ubwo mwaka gw'2019 nubwo gwancarenjinjire munonga bwo kuba nkafise ente munonga konka kunaje kushanga nashanga yabireriye ngoha asa nabwo kunaburizo mushaho wa famu yanje yangira ati tukozire kubi tugumire ncusya emibazi kandi ngoha ya resistinga munonga kandi cyo kutwakikozire twagaruka twanomorizinga hate cyo nkatwata kunkogesa ombazi kumara amezi 3 hatogwe ngucyusa ngureka ho obwire ngarukanyogeso gundi ahabo kuba nkacimanya bakakingambira nacetegereza kandi cyo kunakikuratire ejo cyari ngitinkagarikaga kugigira bimwe ahabitekateko bya famu egi nayenda ngo paddocks zona azitemu obunyansi burungi obwente nshangire ngu okutunga entenche konko kazirebereraje nofunamu kukira kutunga ente nyingi zikarebererwa kubi mbwenu famu yanje eyine kizibu cye cash mbwenu future plans nkabe ni nyenda ngu almost paddocks zona nya prying mu ebinyase bindi mbwenu nyeliminating gash abo kuba gash eje nentegarisa munonga actually ni ndi sente zina kubenta kurisa ndi sente nche kandi takarhangu kandi na nekindi no kweyo ahabwe be yamate ne shume actually tinkaja ngunetemba bwo kwayo kutosha teri kutemba mbwenu nonsoroti kunkwija gukora nka variation omumataganje obundi nimbasa kugumizamu kandi famage ngihe omwanya ngito mugundi okunda famu ye nakareba nkakakoryo kahango ngo habwo kuba omuntu yakunde kintu nakikora no mutuma gumwe nyo kinkureba ecyakubasa kuba nikikora hico mutana habandi famu yanje ningikunda kandi ningiho bwiri kuba nimbaho eco nintekateka nicyo cyonka abo koko kuba oria ko kukunde kintu kandi wacho bwire no kikora nintekateka nicyo ni saving n'abandafuko njemana n'abandafuko actually union yitu yandafuko saving liti 2 buri zoba azahina hituriyo nturanze ahendire arukwereza obuhabuzi abarisa abakundeba n'abaramsya kandi obutumwa obunkubahereza namunonga abarisa bagenzi banje no kugira ngo farming egi tugikunde kandi tugihereza obwiri abo kubanyowe nimba nindeba omwe n'omwe kunkumara nkesande ndigireho nshangaho challenges nyingi konka kunkubanduho kandi ziba zitaro mbwe n'obutumwa bunkwereza abarisa no kugira ngo bahereze farms zabo obwire kandi bakunde oburisa yebare owanyegitaho aha program
ey'Obuhingi N'oburiisa omu hurro yitu ey'Omuhingi N'omuriisa w'omutaano. Kandi ko wakuba noyenda tiimu yitu ekutayayire aha famu yawe nobaasa kutwihikirira aha office ziitu Boma TV West Mbarara ninga otere esimu ya producer wa programu egi 0742251542. Katurebane omuheereza ndi Eva Tusiime.